पाउसिंग पिजरे NCRB की रिपोर्ट अमा के बतुंगिना कांगलुप अनि के मरक्ता थोक्किबा हिंसा के थौदोक्ता ngasi फाउ के मनुंगदा मियोय 138 रोम थीबा खंगना लेडी मणिपुर के हौसे कोइरिबा फिबम असिदा लमदम असिबु कनगदबा से कांग्रेस पार्टी नतन लेट्रे हाइना MPCC की डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की चेयरमैन W रोजेटना फोंगदोक्रे अमदी PR लेंगना पांगथोकनबा होनरिबा संगाई फेस्टिवल दा IDP सिंगे अखनबा मफम अमा पीनबा होनगदौरी मैं मुखरुम जड़ी ELITETV मणिपुर पाव मिदेंग ताबिरी बसिंगबो सना हेमाम ना तराम नोकचरी हौसिक मपुंग एबा पाव मियामदा संदोकना पिजरी कांगलुप अनि के मरक्ता थोखिबा हिंसा के थौदोक्ता ngasi फौब के मनुंगदा मियोय 138 रोम थीबा खंगना लेडी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के फंगबा रिपोर्ट अमगे मतुगिना इंग्लिश सिंग अनिगा कुनगा हुमदोगी मे हुमदगे हौरकिबा कांगलुप अनि के मरक्ता थोखिबा लानसी के मनुंगदा इंग्लिश सिंग अनिगा कुनगा हुमदोगी ममांगदा मांगकिबा मिगी मसिंगना 138 रोमनी अदुगा इंग्लिश सिंग अनिगा कुनगा हुमदोय चही एसिदना नुपा 153 नुपी 153 पुना मियोय चनिगा हुमफुहुमदोइरोम नि चही अनि एसिगे अपुनबा मांगकिबा मसिंग असिना 334 रोम नि हाइरिबा पुनबा मिसिंग असिदगे मियोय चनिगा हुमफुट्रा निथोइरोम दे हिंगना अमदि असिबा हपचांग ओइना फंख्रबा मतुंग मियोय 138 रोम दि ngasi फौवा फंगदना लेरी थीबा खंगदना लेरीबा सिगे मनुंगदा नुपा मसिंगना 59 रोम नि दुगा नुपी मसिंगना 52 रोम नि हाइरिबा मांगकिबा मियोय असिगे कैटेगरी खाइदोक लगा येंगबा मतमदा चही 19 नि मखादा लेबा अंगांग मसिंगना 94 रोम नि मसिगे मनुंग नुपा मसिंगना 19 रोम नि अदुगा नुपी मसिंगना 19 रोम नि रिपोर्ट अदुगे मतुंगिना इंग्लिश गनिगा हुमदोगी हिंसा के थौदोकदा पुलिस पर्सनल 13 रोम मथौ तौरिंगैदा लेखिदे लोइना पर्सनल मरी अमना एक्सीडेंट लेखिदे हाइना हाइरी मणिपुर के हौसे कोइरिबा फिबम असिदा लमदम असिबु कनगदबा से कांग्रेस पार्टी नतन लेट्रे स्टेट न सेंटर बिख्या नीबा हौनदे हाइना मणिपुर प्रदेश कांग्रेस कमिटी की डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की चेयरमैन W रोजेटना फोंगदोक्रे वाफम असि कांग्रेस पार्टी की लुचिंगबा राहुल गांधी की मीटिंग मखादा वोट चोर गदी चोर हाइबा बैनर मखादा लेबाक सिन थोंगना पांगथोकलिबा सिग्नेचर कैंपेन की सरुकमोइना केट्रगांव असेंबली कंस्टिट्युएंसी की मनुंग चनबा पोरमपात थवान थाबा कम्युनिटी हॉल दा पांगथोकिबा सिग्नेचर कैंपेन थौरम का मरी लेनेना MPCC के प्रेसिडेंट के मेगा चंद्र कांग्रेस पार्टी के मणिपुर इंचार्ज होइरिबा क्रिस्टोफर टिलक क्याउना पार्टी से मरुइबा थौगाई पुबा सिंह अमसुंग मफम अदुगी प्रजा म्यामना सरुक यादुना पांगथोकिबा थौरमदुदा W रोजेटना मखा तारदुना ब्रिटिश अमदी असम राइफल्स न खुदुम चनसिलगा लेरमलबा मैतै सिंगी सेंगलबा लाइफम कंगलाबु म्याम द सिनरंबा कुमजाली सिंगनिगा सुपना अमा BJP न पालिंगै मतमदा असेंबली मै चाकपा मखै हौकिबा इरांगना कांगखोंग चाइरमलबा इरमदम कांग्रेस पार्टी न लेंगाकलबा मतमदा शांति लेबा लमदम अमा ओहेनखी मसिदा नतना पार्टी से तौरंबा थबक थौरम कया BJP न ममिंग लौदुना मखा समथनबा समताहनबा खकोइदी असिगुमलबा थौंगसिंग असे मुन्ना खंथरबा मतुंग इरमदमसे कांग्रेस पार्टी खकनतना अतै कनबा ngamlaroi खंदना पार्टी असिदा यावरखिबनी अमदे हौजिकसु BJP न मरम ओइदना इरमदमसे मै हौना चाकलबसु मसागे डाइट करी अमत खंगदना अमदा अमुक ताइना तौदुना लेडी स्टेट न सेंटर द बिख्या नीबा हौनदे था खुनिंगी दिल्ली चलबसु लेंगाकसु सेंबिदना लेडीबासी मपा मचागी मरी नते डबल इंजन लेंगाकी मचत नते वोट हुरालगा मुक्तुना चौकरी कोलीबसे इकाई खंगदबगी खुदमनि हाइकिबगा लोइनना BJP लेंगाकसे नंगसे फौबदा मियामदा अवाब पीबा लेबाक इरांग थोखनबा खक्तमक ओइदुना लेरे हाइबा वाफम सिंह सु फोंगदोखि आई सब बैडमिंटन साने पोइनमा खक्तम लौब मतमदा सोइदना लाइन जी हेजनदबा आइबा मतमदा हेजनलगा कंफ्यूज अदबा पोइन लोगी बोक्ता प्ले तो कार मुक्त थवाई जे नुमाइतेबा करी दिमाय मतमदा ऐसे मिन मका कर चालायदा अदुबो ngasi bon लाख मत हुना लगा मसा को प्राइम मिनिस्टर ने हाइजरगा पर इंडिया को शासन तो वनी हरे के सिंजे ममाई काई खंत बगी शासन तो वनी हरे जे ngasi मियाम की मांग ngasi लौट चरण दे असु ममाई काई खंत बा
तब यार इधर बंतम तब यार का प्रजामयम जीवन नंबू सासों तो बनी खलीबा असुगम पॉलिटिकल पार्टी से मणिपुर हरी बल्लाइमाइज तकी इंडिया हरी बल्लाइमाइज तकी आई कोई मैं अमुक तक मुथत मिनजी है ना आई मता सॉल्यूशन तक थैंक यू वेरी मच हौजिक पालिबा प्रेसिडेंट रूल गिलेंगा कसना हंदक चही असि के मनुंग दा पांगथोकना बहोनरिबा संगाई फेस्टिवल असिदा इरांगी चैथेंग फंगनबा आईडीपी सिंगिदमक अखनबा मफम अमा पीनबा होनगदरी चही अनि लेपरबा मतुंग टूरिज्म डिपार्टमेंट के चही के कैलेंडर फेस्टिवल अमा ओइरिबा मणिपुर संगाई फेस्टिवल हंदक चही की ओइना मपुंग फाना पांगथोकनबा सेम साबा होग्रे नवंबर कुनगमाथोइ दकी कुंट्रा फाउबा कैलेंडर प्रोग्राम ओइना पांगथोकलिबा फेस्टिवल असि तरानिथोइ सुबा एडिशन के फेस्टिवल नि हौजिक थोकलिबा इरांग असि थोकत्रिंगै मतम पांगथोकिबे इवेंट मयाम अदु हंदक चही की ओइना खरा मखै खत्थरगा पांगथोकनबा सेम सारी हंदक चही की ओइना फेस्टिवल असे हप्ता कंगजैबुंग बोट एमएसएफडीएस इबोयाइमा सुवांगलीला संगलेन थांगपात खुमलंपाक पोलो ग्राउंड अमदी चेराउचिंग हाइरिबा मफम सिंग असिदा मेन वेन्यू ओइगनी हाइरिबा वेन्यू सिंग असिदा तोंगान तोंगान बा इवेंट अमदी प्रोग्राम सिंग पांगथोकनी नाकलमरमदा हाइरिबा फेस्टिवल असिदा इंडिजिनियस कल्चरल प्रोग्राम इंडिजिनियस गेम्स अगांग सिंगी प्ले एक्टिविटीज फिल्म फेस्टिवल लिटरेरी प्रोग्राम कया सु पांगथोकनबा होनरी हाइरी इनिंग थौले सेंबा सना जावबना लुचिंगदना लमदमस्ते लेरिबा येलोमी फुरुप सिंगना पुल्लगा लाकदोरिबा अक्टोबर 8 ता पांगथोकदोरिबा मेरा हौ चौम के थौरम पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे लमदमस्ते लेरिबा मियामना सुसरुक याबियो हाइना मेरा हौ चौंबा थौसिलुप सना कोनोंगी कन्वेनर ओइबतन तना कुमसी चहीदा पांगथोकदोरिबा स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेरा हौ चौंबा इंग्लिश कुनगा मंगा के मेंबर्स ओइरिबा मुतुम मनितोन मैतेना मियामदा पाउजेलकली वाफम सिंगसे पैलेस कंपाउंड लेबा आर्ट एंड कल्चर ऑफिस ता पांगथोकिबा पाउगी मिफमदा फोंगदोखिबनी माकना मखा तारादुना हाई चही खुदिंगी लमदमस्ते लेरिबा येलो फुरुप सिंगना पुनसिलगा मेरा हौ चौंबा के थौरम चाउना पांगथोकतुना लाकपगम कुमसी चही एसिगी वेनसु इनिंग थौना लुचिंगदना मियामगा पुना सना कोनोंगदगी कंगना तमना अयुक पुंग निपानदगी हौरगा खोंगचट अमा चटकनी तुंगदा लाइगी ओइबा थौरम कयासु पांगथोकनी अमदि अथेन पोट सिंगसु लानागनी हाइरी मसिदना तना तोआन तोआनबा फुरुप सिंगी नाट की ओइबा जगोई इसे कयासु खुदुल तमगनी हाइके कुमसी चही के पांगथोकदरिबा मेरा हौ चौंबा सिदा चिंगमी के चीफ चामगा कुंट्रागा मंगाना सरुक यागनी महाकना मखा तारादुना हाई मणिपुर के गवर्नर अजय कुमार भलाना स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेरा हौ चौंबा इंग्लिश सिंगनिगा कुनगा मंगा के चेयरमैन ओइरगा आर्ट एंड कल्चर के कमिश्नर है ज्ञान प्रकाश न कन्वेनर ओइदना थरोम मपुंग फाना पांगथोकनबा सेम साबा लोइरे हाइकी मतमी लापीब मिनिस्टर चेयरमैन ओइरिबनी अदो हजिक्ति कोई गवर्नमेंट कोई सिविल गवर्नमेंट लेटबना ऑनरेबल गवर्नर चेयरमैन ओइरगा सेम कांदा कुसुबा लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी की मखादा कोई नाइपुसुंगी थोरमसे अदगी सही जो टेक टाइम पांगथोनबा सिंजरी कोयामबा सिंबलांगुलो सिंजरे अदुना हयेंगी तांतरुकी सनाकोनुदा कोई रिसेप्शन प्रोग्राम्स दसु पुनमक यावबिगदोरी अदुगा पुनमसु यावबियु अदुगा तांतरे की हौसुंगी थोरमसे मपुंग ओइबा थोरम कंगलादा पांगथोकदोरिबसदसु कोई मपुंग ओइना सिंगी तनी म्यामस मदुगी पांगथोकना सौ याननबेनंता कोई हुजि फाउद सिनबलांगु लोइसनजरे अदुना सिंगदा लेबिरिबा अदुगा तंदा लेबिरिबा सिंगी तमी मसिन मनाउगी अमत्त ओइबगी थोरमसदा म्या पुनमना मतम चाना लेबिरगा मपुंग फाना सौ याबियु हाइदना कोई स्टेट लेवल ऑर्गेनाइजिंग कमिटी अमसुंग मेरा हौ चौंबा थौसिलुप सना कोनुंगी मोट सिनजरगा आइना कोई म्याम पुनमकी फमदा पाउजेल बिजरी हिरम कयादा अवाटपन थल्लबा हौरेबी मखालेकाई हाई मद्रासा के बेंच डेस्क अमदे व्हाइट बोर्ड पीबीरक्पगी दमक्ता मणिपुर लेंगा की एजुकेशन एस की डायरेक्टर बो अहलोन अंगांगलोन यूनाइटेड क्लब हौरेबी मखालेकाई ना थागत फोंदोरकली हौरेबी मखालेकाई हाई मद्रासा दगसी पांगथोकपा पाउमी सिंगा उनाबा मदा अहलोन अंगांगलोन यूनाइटेड क्लब हौरेबी मखालेकाई के एडवाइजर अमना फोंदोरकपदा स्कूल असे मतम कयागी ममांगदगी अवाटपन थंदुना लाक्लिबनी क्लासरूम मसिंग सुना लेतबगी अवाबा नोंग्युबगी अवाबा डेस्क बेंच लेतबगी अवाबा कया मायोक नदुना लाक्ली अवाटपसिंग असे मेंशन बिना मणिपुर लेंगा के मरी लेनब सिंगदा कयारक हाइजरबसु थबक ओइना ओंथोक पिरकिदे मागना मखा ताना हाई नोंग्युबा
क्लास मसिंग सुदबदगी हेडमास्टर अमदी क्लब के मियोइसिंगना सेमजिन किबा लेख्रबनी हाना क्लास 3 दगिना 10 फौबा लेरंबदगी कुमजाली सिंगनिगा तरा मापंदगी लेंगा की ऑर्डर मतुंगिना हौजे क्लास 1 दगी 10 लेरबनी क्लासरूम सुदबना मरम ओइरगा माहिरोइ सिंग अमदी ओजा सिंग अवाबा कया मायुक्नरे स्कूल असिगे अवार्ड पासिंग मेंशन बिदना तुंगी युम्बिरेन ओइरकदौरिबा माहिरोइ सिंगबो mahai ningthina tamba fanganbiu mahiroi singna thengnariba awaba kayasi director na mention birakani haibege achet pathaza balai hainasu advisor na makata na fongdoraki masugumba khanna nainariba mayamasi punna laikai sigi club ke advisor sing amadi headmaster ga mamangda khanna khiba kya laikre makhata ba award pasing director na mention birakani haibegi chetna thajai loina na haureibi makha laikai हाई मद्रसा की हौजे हौजिक लैरिबा क्लासरूम मसिंग सुदबना अवाब खरदी अदुम मायोकनरी ममांगदा क्लास 3 to 10 लेरमनी अदुबो हौजिकती 2019 दा गवर्नमेंट की थोखिबो ऑर्डर अमगी मतुंगिना क्लास 1 to 10 पुनसिन बना मरम ओइरगा स्कूल सिगी ओजासिंग अमदी छात्र सिंगदा अवाब मायोकनरी अवाब मयामसी डायरेक्टर ना कोखन बिबै दमक अंखै लेतना थागतचरी लोइनना स्कूल सिगी अवार्ड पसिंग मखा तारकपदा स्कूल असिगी यूनियन अमदी अहलमन लैरिबा लैकाईगी कमिटी क्लब सिंग लोइनना हेडमास्टर न चिंबा डायरेक्टर दा इखोय अवार्ड पसिंग असि अमुक डिमांड तौरकपदा डायरेक्टर की माइकैदगी अवार्ड पसिंग असि मेंशन बिरकनी हाइबगी चेतना थाजबदुसु थमजरी Urengbam Chowren Memorial Trust na sinduna political status of Manipur English Singamga Chamapan Nifu Taretagi English Singamga Chamapan Nifu Mapan Haiba Teamda essay competition ama lakliba October tarani thoida pangthokodori hairiba competition asida lamdamasige mahiroi singna saruk yabina ba wafam trust ke maikaidege appeal tawrakli wafam asing ase Manipur Press Club ke thangjeng holda pangthokiba Paumi Singunaba mada fongdokibani Paumi Singunaba da trust asige secretary Hoidram Sanjoyna fongdorakpada competition ase laikhidraba Urengbam Chowrengi Humpunipan Suba Mapok Kumonga Mari Lenina Pangtokadabani competition asi maruina lamdamasigi haurakliba naha singda Manipurgi oiramba political status asi khangandaba yade haiba pandamda pangthokpani competition asi category A amadi B haina category ani thokna khaidoktuna pangthokadabani competition asi ge form na Manipuri Students Federation gi head office ta fangani form pishin bagi aroiba matam October 10 da loishingani haiba wapam thamlakhi Munpan suba Hemam Chori ko ka mailina interest na sinjena lamgo to kita try to mailin sida essay competition ma papu jagani ko sige essay competition singi magi team di political status of Manipur 1947 to 1989 I was sige siga ama papu jagalo hori ba lahasing haidai anagi leiba man प्रजासिंग पोलिटिकल स्टेटस खरा नैनबा मथौता हाय खजरगा ट्रस्ट टॉपिक से थमजबनी Chandel district ke manung channel ba thamna apakpe khungi khulakpagi matangda mioi kharana village authority bulana uhana bahona rakli bathawng ase lamkang kanglupu amade village authority bu Manipur ye miamda lana uhana bahona bathawng ne haina village authority ge secretary J Rengtit na phongdorakli wapam sing ase Chandel district ke mapam amada paumi singa unaba amada Rengtit na phongdokibani mangna makata na phongdokibada khuna se ki khulakpo ina khalaba SK Love Molbu lamkang gi chatnabi amasu khulgi miamna yana aduna vote tawnaraba matungda lamkang kanglup ki apunba body moiriba lamkang naga aware kunpun na ayaba pikraba amadi lenga ki maikai degi SDO na ayaba pikraba misakamani SK Love Mall ki apokpa SK Kacha se English ngma chamapan kuntra gi matamda British Army na laklaba matung lamkang khunau da leiduna khulakpagi machanupi lauraga lamkang gi chanabi gi matungina SK Saga yase piraga lamkang furup onbada ayaba pikraba misakni masigi makha tarakpada lamkang khunau dagi tamla pokpi khunda English ngamaga chamapan Futeret ki February 15 da hongdorakpa matamda su mahak ase khul ase ge founder amoina lakhrabani media da lamkang furupullana uhana bohonariba besang taulung hairiba mahak masamak yauna mikhal pangthoktuna SK Love Molbu khunge chief oihanbada yanakrabani haina hongdokki SK Kansa se isamak oihanjaningi haiduna sangkhil bemu lamkang masamak na thakuri gi Ming asi na hauna na authority gi
matam aduda lamkang khunau gi authority gi mamang duda SK Kansa lamkang yiming thon ga loinana ai hojik tagi SK Kansa se ai isha icha makni haina authority gi miyamda phongdo kiba lekhrabani Pau ki marakta na ten break kamalo minase. I am pleased to inform to the general public and the business community of Manipur Chamber of Commerce and Industries, Department of Textiles, Commerce and Industries, Government of Manipur, and Manipur Industrial Development Corporations are jointly going to organize a buyer-seller meet on coming 10th and 11th October of 2025. Haiba event asida handloom handicraft product, agri-food product, green and eco-friendly product mayamama showcase tajagani. This high-impact summit aims to connect global buyers with Indian and international sellers. Foreign buyer seller it's a good opportunity for all the MSMEs in Manipur. Namdam asigi business asibu kadam na chakala ingdagi hana lerimiba issues and challenges in sibu kadam na kokadagi haidu amutana khanajagani. Manipur Global Business Summit, Buyers and Sellers Meet. City Convention Center of Pangkok Chagani. Sigi haiba ko di mahar ki ba hotel da register to guna sabu ya se haina me ape thamjagi. Chatliba tha asigi tang kunga mapan tha mapan Englishing ani kunga manga ningthau kaba numitta Sirimati Sagol Sem Ranjita Devi Lairik Yengbam Lekai de Leiba Masagi Mayumda Leikidre. Hairiba Miyoi Asina Bharatiya Janata Party Imphal East District ki Mahila Mocha gi Vice President su oibirami. Mahakna hinglingai punsida party asibu chaukhatnaba amadi mangda ukhatnaba chokthaba naidana honabirambata natana samaj ki oiba thabak thoram kayadasu mangjil thana taubiramki. Mahakna honabiramba kaya adu ningsingladuna BJP Imphal East District na minute ani tumina leptuna awaba phongdoki. Mahakna party asida kathok piramba kaya adu party asina matam chuppada ningsingduna leihauragani. Loinana leikhidabigi atmana isorgi mafamda ingna chikna leirunabagi taibang mapudasu party gi member khudimakna thongnizaki. Paujen jariba P. December Singh, President, BJP, Imphal East District. Nupi khuding magna tingzang kaizang dana lairaba matam data chaukat pa Bharat amadi shem sabadu mapung faragani. माताओं बहनों बेटियों उनका जीवन पीढ़ियों को प्रभावित करने वाला पीढ़ियों का निर्माण करने वाला जीवन होता है. एक बेटी का सामर्थ्य उसकी शिक्षा उसका कौशल सिर्फ परिवार ही नहीं समाज की राष्ट्र की इकाई खुमना जरीब प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लुचिंग मखादा नुपी सिंगी हकचेल फना थमनबगी दमकता अकनब कैंपेन अमा लैबाक सिनब थुंगना पांगथोकले. स्वस्थ नारी सशक्त परिवार तिंजंग काइजंग दब नुपी पांगल लैब इमुंग मसीगी मखादा लैबा सिनब थुंगना हकचेल कैंपेन सिंग पांगथोकजगनी. कैंपेन अशिगा पुंछेन हंदुना निपान शुभ न्यूट्रिशन मन असिसु होदो. अमदी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना दा अप्लाई तौनबगिदमक अखन्नब रजिस्ट्रेशन पाइखतलगनी. अकुप्प मरोलगिदमक अदोमगी अनक्पा आयुष्मान आरोग्य मंदिर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सरकारी हॉस्पिटल अमदी अंगनवाड़ी सेंटर का तानबी. तिंजंग काइजंग दब नुपी पांगल लैब इमुंग मशीनी चौखटप भारत अमगी युमफम. ब्रेक की मतुंग दा मैं बुताराम नोकचरी मखाता पाव सिंह मुक पिजरे.
S. Kunjabihari na iba essays on some issues on education haina mingthon ba lamdam asige sotariba education system da yumpamoiba lairi kamanga se Major Khundalaiba Manipur Press Club to Fongkre Progressive Writers Association Manipur na sindana pangthokiba thoramaduda lairi kasige aiba S. Kunjabihari na haikibada ngasinga simak lamdam asige education system asida tongan ba hiram kayada ahoba kaya lairiba amadi pikliba angang sengda makhong sengan bangamdriba singa sige khandana lairi ase fongbani hauzik Ladiba Asoiba Ahoba Singasi Matam Chana Yang Sin Haudrabadi NEP 2020 Lakrabasu School Singamadi Fagat Hanbada Namoi Mahire Singi grassroots level da Sotariba Sing Men Katpangamlo Haibawa Pam Sing Fongdoki. China da Chakapan Lamsada gross domestic product state income national income to Manipur su India is like this. Some of the Manipur education is healthy hydrogen. Because India ani makai. Some term to give a kind of Adina school sit down here, the policy daraga. School building 100 days started to communicate. Tinga has a model school day. A year, I do school in the Nanga to toilet, the beam size of the pump jars in Manipuri Theatre Academy Mata Wangoi Amadi Wangoi Dramatic Union Anina Punna Kutsamna Sindana Se Site Academy Awardee Sing Harau Taramna Oktuna Pukning Tagot Bagitaram Pangtokre Wangoi Dramatic Union Ki Holda Pangtoki Bataramada Chief Conservator of Forest Longzam Joy Kumar Singh Chief K Samade Saknairaba Ayuba BK Wahing Bana President Oina Sarukyaki Site Academy Awardee and Yadude Bal Saita Puruskar Awardee Mayangbam Santomani Singh Amade Translator Awardee Da Soibam Cha Indra Kumani. Tharamga Mari Lenana Wangang Loisingna Manipurbu, Maliam the Saktapada Art and Culture Sports na Choba Thaudang Lodi Haibada Haiman Batoklo Haiki. Manipuri loan gi saying Waring Kayabu Bharat ki Lady ba loan sing that translation Togduna award fang ba Haibasi Araiba Tabak Nate Haiki. Award fang Masin Araiba Nate Parks already in there Siki language Kunitoida. Language Kunitoida Rani Tama. Language to twist in the Aiba Manam Tadate. I could let of thinking of creative work to give creative satisfaction. Miamna Sakhan Biba, Ikai from the work, people to the pulling the fog of feelings to the hand and balloon. Indian Red Cross Society Manipur State Branch na Siduna Handakta Tokiba Singi Chow Singa Soklaba Miam Gimateng Pangbada Choba Togdang Lokiba Indian Red Cross Society ke Manipur State Branch Amadi District Branch ki volunteers Sing Taram na Opaki Thoram State Branch Sege MJ Avenue the Labor Office Cha Ngase Pang Tokre Thoram Aduda Indian Red Cross Society Manipur State Branch ke Vice President Dr. R.K. Nimai Retired IAS Chairman Narendra Ningomba Imphal East District ki President OEDB Imphal East District ki DC Dr. Nivedita Laren Lakpam IAS Former Chairman Dr. Yanglem Mohen na Atoba Mitunglen Singwena Sarukyaki DC Dr. Nivedita Laren Lakpam na Fongdokibada Manipura Thokliba Irang Amadi Disaster Sing the Indian Red Cross Society na Lauriba Thaudang Yamna Chawi Lunina Awaba Taraba Miamda Amadi Lengaki Machinery Sing da Mateng Pangduna Talakli Red Cross Society ki voluntarism spirit Malem Gyonasu Fidam Ningai Hariba voluntarism spirit ase miyam the awareness spirit agadi voluntarism ase hena kan khalakpada achoba mating oigani thazai haiki nakalamromda Dr. R.K. Nimai na fongdokibada volunteer haibasi punsi chupa volunteer oina thabak tawba ngamloidabana mahut sinnaba anoba volunteer sing semgat pamade training piba Red Cross ki fundamental principles sing khangan bamade ngakna miyam gi mating pangnaba honasi haiki thoramada IRCS Manipur State Branch Imphal East Imphal West Thobal Vishnupur Kakching District Branch sing amade makoi gi handakta Manipur da thokiba ising chau singda Hakteng na Saruk Yadun Awaba Taraba Miam da Mateng Pankiba volunteer sing da citation amadi memento sing pidana taram no oki amadi volunteerism gi spirit singbu pukning tawat ki Indian Red Cross Society Imphal East District Branch na hana respond to bibado. It was very helpful and I'm very thankful to Indian Red Cross Society for that. Not only blood donation da natana akoy na ambulance service provide to bibase. Like akoy enough ambulance service like the state government gi Imphal East ki oiro only we have only 2-3 so sigumba matamda flood kumba any natural calamity ma thola pa matamda we do not have enough
me manpower su leijade aduga ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯥꯛꯇꯔ ꯕꯤꯃꯣꯜꯅꯁꯨ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯁꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯔꯦꯁꯀ꯭ꯌꯨꯒꯤ ꯕꯣꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯣꯇꯣꯔ ꯕꯣꯠ ꯑꯃ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯣꯡ ꯀꯔꯦꯟꯇ ꯗꯤꯄ꯭ꯂꯣꯏ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ ꯑꯃ ꯁꯨ ꯄꯤꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯌꯥꯕꯗꯨꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯪꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯠꯀꯤ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯦꯐꯦꯛꯇꯦꯠ ꯄꯔꯁꯟꯗ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯩꯔꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ confidence yam fazana lejare Lilong United Club amadi Assam Rifles ka khutsamnaduna nongmagi oiba lemna layeng bagi camp amangase usoi pokpida leiba Lilong Haurebi College ki ground da pangthokre General Medicine Orthopedician Gynecologist Dental Surgeon Pediatrician MD Medicine General Physician achingba kayagi Specialist Doctor kayana saruk yaduna pangthokiba lemna layeng bagi camp atu ko mari lenana Warol Lainaba Warol Paumi Singa Piraduna LUC ki convener Sajat Puyamayum Nahai LUC na Safong Lakpadagi Masa Mawufa Batin Jang Kaizang Daba Nadagyak Taba Lu Nanba Kunaya Masem Nabagi Pandamda Jang Selakliba Clean Lilong Misan Gip Sarukamoina Lim Nalaying Bagi Kema Sipang Tukpani Lilong Haurebi Mealekai Ubak Thong Maka Tairen Makong na Chingba Mapam Sing da Sulim Nalaying Bagi Kem Sing Pang Tukre Kema Sada Mapalam Dagi Lakpa Specialist Doctor Singkayana Analaying Chathari Lunina Matog Taba Hidak Langtak Sengso Lem na Fanghali LUC na Trangsilakliba Misan Gimanung Chana Kunaya Sige Damakta Makata na Sumyam Gi Kudong Chana ba Leptana Trangsilaki Gani Haiki Se Kudamoina Koi Assam Rifles ka Pula Kanda Lilong Horibi Mele Kai da Mamang Takta Koi Medical Camp Koi Pangtokre Aduga Lilongi si Ubak Thong Makada Adagi Tarian Makong da Tongan Tongan ba Koi Doctor Specialist Kaya Kaurakanda Koi Kasin Koya Sin Batungna Koi Changchilak Libane Tare Koi Pre Medical Camp Ase Ngasing Asimakso Koi Lilong Horibi College ki ground mapam asida Koi Mayam gi Kudong Chaba Kare Yangakanda Koi Kudong Chana Bida Makta Koi Pre Treatment Pre Medical Camp Ase Koi Lilong Assam Rifles Maruena Moiga Coordinate Torakanda Lilong United Club na initiate Torakanda Hariba Koi Pre Medical Camp Ase Koi Changshin Mane Masidai Sida Maruena Koi Doctor Specialist Kaya Mapalam Digi Lembira Akanda Ana Leng Kaya Ma Koi Huzik Chathari Sidai Sida Koi Pre da Hidak Langdak na Chingbasu Koi provide Tonaba Koi Sem Saraga Lere Hauzik Pobuda Koi Chathari ba Paring Asigi Matungina Koi na Yangjama Tamda Koi Loshila Popoda Sarona Mio Lisingi Matakta Koi Pre Treatment Asi Tawanga Mudra Bigi Pandam Do Koi Tamjari Lakliba Tangkun Gamathoida Samata Party Manipur State Committee ge Thaupuba Singh Khanba yauna nauna reform tobagi thoram pangthoklagani haina Party asigi Secretary General M Rajan Kumar na thadorokpa cherolamada hairi Samata Party Thobal District Office ta pangthokadariba mifam asida State Committee ge Executive Members sing amadi District Committee ge Members sing na sarok yanaba khangalakli Haukiba October ki tang ahumda Fong Kiba Khabar Singda Bisnupur District ke English Singaniga Kungamari ki Kanglup ki Irang na Maram Oiduna Lowpal Haudaba Singi compensation gi online da application 1000 Kiba Singi Bisnupur District yoina Amuk Hanna online da Tharako Hairi Basi DC Bisnupurna Thokpa order ka onana khabar da hapirakle DC Bisnupurna thokiba notification ge matung inadi online da tawkraba lofam singi makhoi ge masa ge pata number area natraga mari leinaba document singda soiduna reject tawkraba farmer sing adu tangi oina nauna amukhana online da tawbiduna tang tara manga fob ge manungda thazen birak o haigadabani hiramasi ge matangda DC ge staff singa tanaraba matungda moirang kendra lawmi senmi amasung nupi lup ki maikei dige khangalakli Ngase All Jerebam Sports Association AJSA Annual General Body Mifam Pangtokre Association asig office to Pangtokiba Mifam Asida All Jerebam Sports Association AJSA ge President M Rezakanta Singh amadi Vice President S Maniton Singh namaruiba mitunglen oina sarukya ki amadi Association ge leikidraba members sing kai kumnaba utpoina minute ani to mina lepki Mifam na English ngani ga kungamanga kunga taruk tagi English ngani ga kungani pan kungama pan fauba chahi mari ge phampugadaba AJSA ge nobo office bearer su kanki AJSA gi legal advisor Biren Singh na returning officer oiduna AJSA gi officer kanki president S Maniton Singh vice president L Ranjit KR Singh Dr H Joy Kumar Singh general secretary da KH Asok KR Singh joint secretary da M Razagopal Singh MD Aziz Haider amadi treasurer da S Gulapi Singh bu yetna balaitana kanki
Laibak asige mafam kayada paksana pangthok namagom Rashtriya Swayam Sevak Sangh lingkhatkibagi chahi chama mapung farakpagi bizaya dasami utsav ki thorom Sangh asige khongjom mandal na sinduna ngase Thoubal district ke sapam laibung lekai khongjom da leiba langpok lakpam Deven Singhi yumda pangthokre ima nangidamak thawai thazage haiba pandamda pangthokiba bizaya dasami utsav ado Manipur Police Department ke thabak tagi potharaba Sage Chandramani Singhna thoromapu aduga Manipur Prant ki Prant Karyakarmi Sadasya Executive Member Laishram Jatra Singhna athoiba mithunglen oina saruk yakhi thoromgi saruka moina satra puja tauba RSS ki firal chinkhatpa madi RSS pulling khalamba founder singi photo dalai sukatuna ikai khumnaba utki Pauki Maraktana Tenba break Kamagamuk Lominase. Soikiva Kongkang Amada, Sirin Sama share Tomina Kibana, Hepatitis B, Medici, Changluk Hyperlate. Make a sea or by Yetum Sirin share Tomina Badagi, Lena Asisandui, Aduga, Loina Loinana, B. Amasung C. Lena Asiga, Sagona Hingliba Miosinga, Hatin Narubadagi, Amasung, Mamadagi Machada Sandui. Ayambana, Lyongasi, Liver Dagi Fudor Triba Fawa, Kangangamdi. Report ki matungina hepatitis C positive oire adubu phajana lying abadi tha ahum dagina tha taru pawbi manungda irai laina fahan bangam laban treatment to di fani haba hoi adubu laina asinga thokna bagi hauju pawbi oina vaccine chingba adu laitri lying duna faraba mioi singda su hepatitis C asigi immunity laitaba maramna karingumba matungda adomna yetum syringe share tominarabadi amuk hana narakani Adumoinamak, IDU Signa, Hepatitis B digging up to vaccine nasi, Kapu Pigadabani, Amasun Yatum Syrian share Toroidabani. Ayang na Taiwan Kongda Zarakibasi, Kumjali Sinamaga Sama Palhum Pudra, 1970, Maski Kunipar, Lamtagina, Kunma Twinipanba, Tang Janamiki, Ayupung Mapanda, Tehak, Taiwan Pauraki. Law Lajaba, Pizza Lajaba, Lining Lajaba, Maitei Purupse, Amtadi Ninka Tamna, Lining Mika Pondabasu Oirasi. Nahak mental health issues ka sago naduna hingliba misak amana natraga wakal fumbang naduna tawfam jafam khangdana punshi leliba misakla isagi mental health asi pana thamba haibashina punamaki afaba oigadawribani karigumba adomda mental health related issues leibirabadi Telemanas Manipur's mental health helpline number 14416 contact tawbiraktuna aikhogi counselors singa English Hindi amadi Manipuri da wari sadokpiyu mashigidamakta adomna 14416 call tawbiraba matung automated responder amana adomgi apamba loan khandaba hairakani adomna English language ki 1 nambigani Hindi pambiragana 2 nambigani amashung Manipuri da wari sanaling lagana 4 nambigani masigi matungda responder aduna adomgi state khanjinaba option pirakani masida adomna Manipur gidamak 2 nambigani masigi matung adombu isa isana khanbikiba iron adu ningthina ngangba ngamnaba aikhogi counselor amaga wari sanaduna pukningda lairiba awaba khudingmak tanaba yaragani adomgidamak Manipur's tele mental health assistance na matam pudumakta thonglauna hamjiri hen akupa marolgidamak manak nakpa health and wellness center natraga district mental health program da tanabiyu Pagjenjariba National Mental Health Program, National Health Mission, and Directorate of Health Services, Manipur. Mobile furniture na lagliba wedding season asigi anaw ba contemporary wedding set furniture sing puduna lakchari loina na Manipur di ihan han ba oina wedding set laibi ba matamda 24 karat ki 5 gram ki gold coin free gift oina bizari mayam lengsin biraktuna mobile furniture ki 3rd edition the great wedding sales gold offer asi pre-booking tawbiduna khudong jaba silobi ho offer asi akupa information khambina ba idamakta sangai product laiba mobile furniture la lengsin biro Rasayan gi har yamna hapiba makai pothok hengetkani haibagi aranba wakhalona labukta hapchun kiba har mayamadu pambina chupkapta dingam hauda arem badale paklesa gi asin be hengat handuna
पांबीदा लाइना तिना ताहली अकोइबगी फिवम सु मोरसिलहली लोफम की दरकार रिवर रसायन की हार चाद कुंट्रा की चांग द हंथन बंगंबा पोथोक सु चाद यांखै की चांग द हेंकथनबा कानरबा लौ मचलमनी साई पावर प्लस तयोरबा फर्मेंटेड मेटर मदे ऑर्गेनिक कार्बन सिंगबा मसल मयामना लैसादा लेबा हिमकुप सिंगी मसिनजा कमदि मपांगल लोइदुना मखोइगी मथौ सिंग नुक्षितगी नाइट्रोजन चुपसिनबा लैसादा नपसिनदुना लेरंबा फोस्फेट मदि पोटास न चिंगबा पांबीगी मरादा फंगंदुना पिजरपदगी हार सिंग असि हंथहल्ली यूरिया द साई पावर प्लस तोलगा अमुक्तंग लोफम द साइथोपियो इशामकना कानबसिंग सोइदना उबिगनी साई पावर से पुथोरब कंपनी से आई थागनिंगे यूरिया किलो 35 साई पावर से बतल मचा अनी से यालगा तोखाइनरगा चाइबने मागी मगुन से साई पावर न हेंकलली से मचा यामना पोकपा अदगिदि महै यामना चुंबा अने मो मचा पोलपसु चम्मानना सालकागा महै यालनबा सिद माबु अइना थागनिंगे साई पावर की मगुन से ब्रेक की मतुंगदा मयाम तराम नोक्ट्रेडी मखाता पाउ सिंगमु पिजरी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन के मीटिंग मखादा डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन थौबाल न सिंदना ममांग था सेप्टेंबर 23 दगे 25 फौबा निमित मंगानी चुपना चतकेबा फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स इंग्लिश अंगनी 25 दा कराटे मसाना द ओवरऑल टीम चैंपियन तारक्रबा सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यारिपो कैथेल के सानोरी सिंबुंग से ऑर्गेनाइजेशन से के संगलेंद अत्रंब थौरम अमदा हराउ तयामना ओक्तुना पुकनिंग थगतख्रे हाइना ऑर्गेनाइजेशन से थादोरप चेरोल अमना फोंदोरपली चेरोल से हाई फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक गेम्स इंग्लिश अंगनी 25 थौबाल गेम्स अदुदा सेदो यारिपो कैथेल के स्पोर्ट्स सेलम ओइबा मणिपुर एमेच्योर कराटे एसोसिएशन यारिपो ब्रांच के सानोरी 25 तोगान तोगान बा कांगलुप सिंगदा सरुक याखिबदा गोल्ड मरी सिल्वर मंगा अमदे ब्रॉन्ज 13 फंगदुना कराटे मसाना ओवरऑल टीम चैंपियन होना ngam मेडल लौरख्रबा सानरोई सिंग अदुदि वुमेन इंडिविजुअल कमिटी फाइट के केजी निफो मंगा की कांगलुप्ता लाइश्रम आसनी डेविना ब्रोंज अमा केजी यांखैदा ngal sana nongmai temna gold aduga jenia sana bamna bronze ama केजी यांखै मंगादा तोइजम पूर्णिमाना गोल्ड कैसाम प्रियंका ना सिल्वर अदुगा कैसाम सोनालिका अमसुंग लाइश्रम फंटालिका अनिना ब्रोंज अममम केजी यांखै मंगा की मथक्ता युमनाम लानथोइबी अनिना ब्रोंज अमा लौबंगम के वुमेन्स इंडिविजुअल कता ओपन की कांगलुप्ता ngasana nongmai temna gold kaisam sonalika na silver aduga laishram fantalika amasung kaisam priyanka anina bronze amamam lobangam ke men's individual fight ki kezini fukanglupta long jump khagemba amasung el luminous sharma anina bronze amamam kezini fu mangada nongmaitem nandakumar na silver aduga lanchen ba laishram na bronze kezi yankhaida konthozam markio na silver के विद्याश्वर शर्मा मुसुम कैसाम इलेक्शन ना ब्रोंज अममम केजी हुंफुगिदा निंगोंबम विक्टर ना गोल्ड अमा केजी हुंफुगी मथकिदा कोंथौजम लंचेन ना सिल्वर अमा अदुगा हाउबम बोरिस ना ब्रोंज अमा लौबंगम के मेंस इंडिविजुअल कता ओपन दा हाउबम बोरिस ना ब्रोंज अमा लौबंगम के गेम्स अदुदा बिना सकी फुरिट होंगबम ना इंस्ट्रक्टर ओइना सरुक याकी हाइरी Sheikh Babu Macha Memorial Trust sponsor tawbamadi All Manipur Football Association sindna punna team tara mangana sarukyaduna takyal dalaiba side ground da chatagada ba ahum suba Manipur Premier League English anganiga kunga manga kunga taruk ngasidage hawdokre Manipur Premier League hawdokpagi thoramada Ketragaon Assembly constituency ge MLA Sheikh Nurul Hassan Youth Affairs and Sports Government of Manipur ge Joint Secretary Sheikh Abdul Hakim MSME ge former National Board Member Robin Blakai DFA Moirang ge President के बीरेंद्र मदी अम्फा के एक्टिंग प्रेसिडेंट DB खोवाना अथोइबा मिथुंगलेन सिंगोना सरुक्या की बगलुनना लेकसिगे ngasi ahoba numitta Sangai Heroes ang thamde Southern Sporting Union SSU Singjomayanina akan mamongda lamba taunaduna sanakiba match aduda Southern Sporting Union Singjomaina Sangai Heroes ang thabu Panjal ani amada maitiba pikre lunena लेकसिगे हायंगी मैच ओइना नोंथलगी पुंग अमताबा मतमदा इम्फाल यूथ फुटबॉल क्लब अमदे अंगथा FC अनिना अहानबा मैच सानरबा मतुंगदा नोंथलगी पुंग हुमताबा मतमदा अनौबा इमागी मंगाल अमदे सोशल स्पोर्टिंग क्लब अनिना अनिशुबा मैच सिंग सानगनी हाइरी District Kang Association Jirebam na sinduna Jirebam ge babu parada leiba lamlen community hall kam kang swang da Jirebam ge kangkhut nipan amadi kasar kangkhut ani yauna punna kangkhut tara na saruk yaduna
Sanariba ahanba RK Ibetombi Devi Memorial Lemarol Kang Tournament English and Manipur ngasi sanakiba ahanba match ta MNC Ningthambam na LSA Babupara B bu Panjal Taret amada mighty bu P kiduga anisuba match ta Ichel Club dibong na LSA Babupara A bu Panjal Mapan Nipan da mighty bu PK ngasige match ahanba match ta N Kiran Singh na umpire O Masina scorer oiki anisuba match na KJ Basanta Singh na umpire H inaupi sakna scorer oiki hayang ahanba match nungtil punga mataba matamda MITL Jiribamda Kasar Kankut Ega sanagani ELITETV News Channel asigi oina miyamna email gi khutangda ipau thabirakpa matamda email address info@elitv.in da thabirakna bakhanganjari masidas natana ELITETV da ipau phone bigino phone number 9402890982 da ipau phone birakna bakhanganjari miyamna so ELITETV gi YouTube channel Facebook page Instagram amadi X da su follow tawbina bakhanganjari loisilakpada maruiba pau sing mupizari NCRB की रिपोर्ट अमगी मतुंगिना कांगलुप अनिगी मरक्ता थोकिबा हिंसा के थौदोक्ता ngasi fawbagi manungda miyoi 138 rom thiba khangdana leiri Manipur के हाउस कोइरिबा फिबम मसिदा लमदम मसिबु कनगदबा से कांग्रेस पार्टी नतना लेइत्रे हाइना NPCC की डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स की चेयरमैन W Rose नौ फंगोक्रे Amadi PR lengak na pangthok na bahonariba sangai festival da IDP singi akhanaba mafam ama pinaba honagadari ngasige na ELITETV na sandok choba Manipur paw matang solution jare mideng ta bini bopum na maktagi kaina na baya thangni jari